Talo fatu talafou ala Radio Samoa i le nei fo i tae au, alo maia o tala o le asafa raile. Mua muatu i talafou. Faitau se lau fale o Aukilani e le o toi no fo ia, ma fua mai na ua faaleanga ina e lo longa. O le ua fai mea alofa mai le council e le totongia ni rates. Fa amaumaunga mai le council e le vao le tolu se lau luas fun male fitu. Ma le valu se lau tolu sfulu wono fale o ainga e o mai le so e le o toi no fo ia. Ma o le tele fo i o fale nei, o le ana maua le wha mama a venga mai le council i le tau o rates o le ono masina wa tuanai. Ai ele i whaiele wha ai unga council e zananafi, o le ana a matatala no e totongi na o le afa o le tau o rates mo le tausanga wha le tupe wa a mata, mai le aso mua mua yu lai peitai, o le fono ana nafi na palo tai loa, e le totongi ani rates mo le isi se fulu lua masina o iluma. O se lafo na whaatu mai le councillor Rodney, Greg Sayers, ono o le e te lele a vengolo o amo e tangata, o whaalea ngai na whale. E le vao le tasi tesi lua miliona, ma le tolu miliona, tupe le maua mai rates o le awha mangalo. Manino to e sa sao whaamtalanga le minister o vai Fafua New Zealand na naya mahuta e le a wai New Zealand i le AUKUS. O le AUKUS o le maalienga le nei wa iei whaatasi au Setalia, Beretania ma Amerika. Ma o se osi ngā whea ngainga o le a whaatangaiva a moulu wha a New Kilia, e leo ina e le ngata o atunu une e tolu, ai wha apele atu Pasifika. O se whainga ia tau mawhai e wha asesengi ei saina, a o tau mawhai mai malona malosi, e wha aofi mailana militeli le Pasifika. O se mata upu na tala noaina a o iaile whailau tūsel malo tele Anthony Blinken i New Zealand nei, e le ngata o whailua inga ma le minister o vai Fafua New Zealand, ai wha apele awa i mai a lango le awa tamaita i mai Amerika o lo o tausini o i ta alonga le FIFA. A o whai mai eile whailau tūsi mai Amerika o lo o ta tala pea le whaitato a mō New Zealand o fia tua i le AUKUS. Na toe tapuni lava i le minister i a mahuta lea whaitato ai na ua toe saunoa muli muli ane. Ele o iei se fuafuanga New Zealand fia a vea masui o le AUKUS, ona ele ngata e whete e na i matu la fono. O lo o whaasa ai e New Zealand whainga New Kilia, ai whaapea ai whainga whaavai al Pasifika. Waliki mai i tua whaamatalanga, e le o toe mamau whaeiloa mai ele malo le suingo le a ave e sea ai la fonga tatongi o le GST. Mai le tau o fuala au aina, ma fuala au faisua. Talaia mai le national, ma e whaapea o se tasi leo fuafuanga le malo, i le i tu o la fonga. Peita i ele i fia tala noa mai ele pāle mia Chris Hipkins ana nafi nei reporti, ma ele i whaapea a mea na ia te ena paule tali, o lea ele i whaeiloa alo ia mai tua. O le ave ese o le GST mai fuala au aina ma fuala au faisua na mua i te ena i le minista o tupe Grant Robertson, ona e whaapea, e le whaingo fio na mata i tu. Pau le tua manino, e le whai e le malo se wealth tax, po se capital gains tax, a o le i o le palota i le masino o ke topa. Po o la fonga fo i nei ua o lava i sui o le pātia le Labour, ua whewai vai a iai. E pe ona wha ase e tuanga luai David Parker i le vai aso nei, mai le veo i o minista o tupe maua, ona ilona manatu, e lea o ngā ona wha awa i le tofinga, o lea e mana o ia e whaia se wealth tax. Report o le Herald, e lo o toi mamau wha ilo mai le tax policy a le malo. Ua tau no ole o lua i palau alu i le eletise a New Zealand. O le whaatoanga Jerry i Central Otago lea ua tau no i eile palau e pe ona au mai ai mai Amerika. O le aso atai au le awhai eile sauni ngai whaalau i loa loa i ai. Ma o le ai ai fo i le minister o swing o le tau James Shaw whaapea le minister o si o manga Rachel Brooking. Valus fuluiva a feta la Amerika. Tu sale ma le se lau fast fulua a feta la New Zealand. Le tau na whaatau mai ai. E se ile tau o tiute le e umane lava wala talata i le lua se lau a feta la. Mai pula o le whaatoanga o whaatau ina mai le ulua i palau e alu i le eletise New Zealand. E le ngata o le te leo le tupe whaasao mai le tiso. Awa o le e toe whawhanga le malo si anga o le palau mai le eletise maua mai le la po le solar system. Ai e le tau mo o mia fo isa tangata whai ngā luenga, awa e mawhai lava o na whaatonu tonu e le palau ia. Ai mai niso le au whaito ngā la au aina, whaapea whai whaatoanga, e fōlinga mai o le toa telo i la tau e le o iaise fuafuanga, e fia vave sui a ngā i palau e alu i le eletise. Tala muli muli, e le ngata o le ato e whaatanga le sau o le train ale te hui e le taulango au kilani, a o le afoi o le awhewha i fua pasese e au no masetotongi mo le vai aso atoa. O le le tu o le train ale te hui o loo whea i le vau au kilani ma Hamilton i mo li lanu mumu. Na whaasa i loe le waka ko tahi mai le aso sfulma le tasi o le masina le nei o Iulai. O na toe o mai le taulanga whaatau i au kilani, peitai, sau ngata i Papakura.
O le ua toe whaatanga ma o se fianga tele le council o Waikato. Le tala ua sau ma ua whai mai ai o le a whewa I fua au no masitutongi. Pa se whewa I le te hui a mo le vai aso a toa e toe te talai. Mai le waka kotahi, o le toe whaatanga o le te hui o se whaai unga ua whaia I le mai a whaamalia ino le pūlenga. I whaamaoninga me le Kiwi Rail ua iai le lei ua whaia. O le asanga fua mua au kuso, le aso fitu lea, e toi tatala I le sao le tonga I malanga sao mai ai le te hui a whaasa sao a ngā I le The Strand I pānau. Tala nala Radio Samoa, Manuel Taiao.